prome kulong Cruzariu ko lamang paplanta Susimia ding miling ng forjalew Miling spiriti sociedad En cuatro estancias con un credo da eleva religión de hombre con Dios ad una sabiduría con consensi la 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 mi lenga tamama corazón de un verdad de palabra con sonido, un cantitativo calvaria, di garganto di nanishi, da punti boca o consegna. Manase kumilenga na boca, ma crece cu palabra mi mama. Manase kumilenga na bendicación, erquimo candelaria. Manase kumilenga na wisdom. Pierro Fergu Juliana ahí de plaza o de barbería Bom dia. Ora, bom dia, chama tudo. Contento que não sei a ver trampar. A flow tá slow. Decidi de aí não danhar e vídeo de meu amigo aqui na decidi de que tem orado. Então esperamos ayer tem basta concerto aqui 2 horas tem uma cerimônia na Maripupu de comemoração de Helmy Wills. Lamentavelmente não conseguimos começar. Grupo nanta cueco sa sidinang amigo nang de Helmy Wills decidiu nanta organizar um encontro para um resultado não com amigo não no assinada de memória de Esum Kunang. Atraco nem estima a querer em sua filosofia e em seu trabalho. Quer dizer que era bem bom, tem uma oração, depois tem uma introdução para Aaron Peters, introdução para Ingrid Sanchez, depois essa aqui tem imponimento de crans para Mac, uma vez a Mac, amigo Mac, depois tem 2 poemas que eu serviço e nossa conta com presença de reporteiro de Bala, de Novo, de amigo de Kosovo, de Algemene Dagblad e também Tele Kosovo e finalmente também TV3, canal 3 direct também está presente. Quer dizer, interessante corte maar krachtig. Een ceremonie die 45 vai restar sereno. Tá pronto. De vez em quando me toco a guitarra assim. De vez em quando. A mim tem para que tem um par de coisas interessantes. Mas pone é portreto aqui na. Que é Bobisami é portreto aqui na. Na onde está o work. Onde é estátua que tinha na Jambro manter assim aqui na. Então arriba Plaza Brion net por me que caminha com isso. E quem atrás estátua aqui na. Que dia aqui está estátua aqui. Você tá para pergunta como está assim abo. Só nós vamos para que tu arriba par de coisas interessantes e nada. Puta nossa estátua. Não sabe que o Brian Plain nunca queda mais coisas, cada vez vai cambiar, ele promete tem agora tem puta tem dois não conforme não tá para net na escola e nada tá com e convoio nada vai rotos quatro cat vai bana ele na play tá com na Brian Plain vai na ele na play importante tava não sabe na onda estátua aqui tá ajudava estátua agora aqui tá dentro do museu temos um museu nacional nami promoto um portrait mas a vida com portrait nós estamos entrando sempre também aqui não also para o museu me avisar aqui nós foi essa aqui agora
Sabe que tá esse seguinte portrait como que usamos. Onde essa aqui tá para? Onde essa aqui tá? Essa aqui também tá um de Almirante Luiz Milão. Esta é a primeira estátua que se trata de Yui Korsau, artista, escritor John de Paul. Ela para basta anos na riba Brion Plain, tanto depois é um como acabei de mostrar e na é um a reemplaçar. Quer dizer, todos têm museu de Korsau. A bomba não sabe onde nós estátua não está e quem atrás. Temos bastante. É um bastante tour sabe onde está. Nós mancoes é um puta na Brion Plain. Mancoes é um puta na Praça Brion. Onde quem não está? Onde tem por amor de Neck não está? Também por amor de Burro está um tique. Share screen. Aqui na Namikita é um de piar de trás também. Sim. Essa aqui está estátua que está para na Brion Plain. Então, me sabe, se está quem desenhei para ele. Essa aqui está estátua para na Brion Plain, na Praça Brion. Não, essa aqui está para na Venezuela, na Caracas. O governo venezolano regalou-nos é original, essa aqui tem uma réplica. E esta trabalha para Renzo Vicentini. Não é um de futebol, Renzo Vicentini, italiano, a 1956. Então, tem outro portrait mais, que me quero usar o WAC, vamos compreender. Sim. Se essa aqui está na Caracas, onde mostrava isso na Kosovo, vamos mirar com tanta mescos. Dorato do supressão de Kosovo. Se está para você sabe, nós vamos ter um book, nossa lesa, a torta pisa, ora que finalmente a introduzir na Awasa, é área e como Plaza Brion, de 1956, a governo venezolano a regalar Korsau estátua. Depois mais de um gesto de governo de Korsau, van a regalar a Venezuela uma réplica para um artista aqui. Vamos buscar um de Korsau. Vamos buscar um de Lanti. Vamos fazer aqui no suave. Certo. Essa aqui está bom, porque também ajuda no suave. Server, está ajuda no suave. Tem dois portretos na nossa coisa. Vamos quitar essa aqui. Vamos dar share screen outra vez. Vai ser essa aqui. O bom é mesmo a estátua. Solamente de nós da riba é parte que está carguele, que está preto. Um tempo está chinês também, mais alto que eu estou um portrait também. É um de Venezuela, também está riba um socle chinês. E em grafite riba de. Quer dizer, né? Council de Venezuela, que era describe o alcalde de Caracas, para pedir se é para pôr atenção no monumento aqui. Mas que está no Corsau só, nosso monumento não está em mal estado. Quer dizer, o monumento aqui, também mostrava o trato com a Pônia ali para Facebook, mas é interessante. Passou a ajuda nosso com Rond. Tem um lugar na Praça Piar, na Praça Brion, que é estátua
não move vai. E como também se sepa sobre, nós temos problemas, bom, hora tá organizar o meio de 12 de julho. Talvez nós está acima de nós, não está mira o que nós está assim, nós não quer realizar que nós está violar protocolo. Nós temos protocolo de bandeira, nós temos protocolo de himno, tem que ter nós lei não. Nós temos inteiro protocolo, eu mandava que como me se tem conta com que coluna me se tá qual color, cada color tem seu número para botar seguro tá que color de bandeira de Kosovo tem nada. Blau, branco, corril. Não sabe o que põe corona não dice. Pero como está organizado por meio de 2 de julho ronde de bandeira de Kosovo, a tu tá armadura eterna. Para não cair, para só não dar dentro na cara. Então, que não está assim, não está opta e orinando para donar o herói nacional aqui na o libertador também, lutador para independência da República Bolivariana, cabira República Bolivariana de Venezuela, de Gran Colômbia. Nós se donamos lomba, nós se sinta com lomba para Brião. Mas há programa que chama Brião está dando nosso lomba aberto. Em vez de se sinta com o cara, de tal maneira que você mira a bandeira, e você mira Brião, nós estamos optando para meter em nada, ter Brião fora de inteira cerimônia. Ou vai se mover e estátua na aqui. Porque Bob sabe que tem riba a estátua. Então, para que tu só saca portrait, tem seguro para o pedir para sacar portrait de estátua. Mas você saca aqui para riba a estátua aqui. Kita para riba a estátua. Kita saca aqui. Share screen ko ba? Sí. Sí, San Luis Brión, primer almirante de Gran Colombia y general en jefe de su ejército, él nace y muere en la isla de Kosovo, 1782, 1821. Pero tem mais informação. Uma informação que eu também saco. Se também musa musa. Para saco riba, também musa musa essa aqui. Você mira informação e não, ou não se bawa. O não se tem conta se o erro não o tem riba nos. Certo. Esa aquí está lo que tiene el Graf Memorial de Nos Limpié. Está para Luis Brión, almirante de libertad y primer protector de América. Él nace en Kosovo día 6 de julio de 1782 y él murió en Kosovo día 26 de septiembre de 1821. Como no sabe, por el acto notarial, está 27 de septiembre. Entonces, este es el único error que nos mira arriba nos. Para o rato que tu recona aqui no processo tocona é importante. Tem mais na meu vácuo error. Aí tinha aí não usando tanta altura. Pasó casi por hora Boyega, o así que está na onda el monumento de Piarta, subindo essa onda da Plaza Piarta, agora vou cruzar Brug, passa Palácio de Governador, acima de vai é Hotel Biel,
Prometo water for book ni nana may kami ena sa música para parquear hasta arriba e a serra e nana tem monumento de Pia. Aqui está para aqui na General em Jefe Manuel Carlos Pia, 1777 para 1817. Sacramento regalo, el gobierno y el pueblo de Venezuela ofrendan este monumento al corazón, el monumento que na 1963 na coração. Pero ato para 1777, se to um erro que vive na Venezuela. Piar não sabe nem que ativo na Basílica de Santana, portanto, missa de Santana, 1774 você está para ribater. A pergunta é como vai corrigir com aqui. Mescosco é monumento da honra e recordatória na cacai foi de pro. Agora que nós promover pagamento ortograficamente yen de erro, pata de erro. Agora vamos sair tempo e estava ok com as que viessem na ponto tá. Quando tá na nós para nós vamos corrigir com a quinana. Quer dizer, nós estamos sempre bastante na altura e nossa estátua não obviamente nós usamos mês que está para arriba de a flag está para arriba de nós está Nisana una não tá não sabe una não quem atrás não obviamente sabe porque está na espanhol pero só tá tempo espanhol está para tratar idioma chic de coisa não se não tem problema o problema está se você ainda não quer regalar nos outros espanhol não está para a mim interessa é um monumento na tipo só por conta quanto tem monumento na conosco nessa classe não tem capia não pone tula de centro de cidade cai na arroz com coco ok nós vamos lá sim quer dizer essa etapa está a tomar outro monumento aqui quem pode saber não é monumento aqui espero que o santo sana onde está aqui talvez não gosto vai para o solo está queima sempre quando está net tem hora quando está soda ela me mostrava mas pensa nunca de vai à noite aqui não vai buscar hora está luna e shot para nessa aqui sabe que tu dia por trás na como saca de dia que celebrar dia de Vitória nós mas também tá prometo de chegar pero também de lá que vai mas para mira net a tarde tá cai mas mira luna tá forma mas para o de luna cana e depois manhã hasta teriba caminha e Martin Vidal para quebrar cadena de dois outro cativo aí na linha explica mas é bom Kiko e monumento aqui o monumento que está de tudo é uma desencadenar está na ref isso aqui não vai nunca me dizer que está na ref só tem não caminho a pôr culpa de essa luta para libertar a mata ng anti palácio de governador e pôr na ribastaca essa etapa buscando saco nós tem certo coisa que nós temos de dar um portrait mais como a Magatiele Ayera assim se Ayera na ponele então também era com tudo ora vai é só que ele estava também nesse coisa de forma que na pone temos usar interessante aqui. Temos usar interessante para sobre tati opi tem na do mesmo real eu andará mesmo isso comigo mas eu andará comigo pero já está para na museu de Kosovo se está para na museu de Kosovo que se não é não está escondido vamos sabe
Vamos quitar isso aqui. Até, se eu tenho. Até, mas mira, não acaba aqui. Certo, não aqui. Isso aqui. Onde está toda aqui? Está para na Kosovo Museu de Kosovo. Quem você quer estátua que está representada? Eu pensava que você cai para trás. Está representar Manuel Carlos Piar. O deslumbramento por motivo de monumento que não conviene, não ele é representativo de persona que Manuel Carlos Piar estava tratando. Então, tá bom, mas não sabe o entramento de estátua, não está. Já, por um modo de captar a força e energia de gente como que até aqui, mesmo se você está com está na Kosovo, na Panteão, na Avenida dos Próceres, caminho da tour e estátua na prócer na Venezuela. Também pode que está aqui. Então, isso é bom mesmo, não tem nenhuma diferença. Vai que piar do Panteão, da Avenida dos Próceres, Paseo dos Próceres. Piar aqui nada. Isso aqui está um portreto que muita busca para sobra. Nós temos na Kosovo, certo, Costa? Nós temos na Estado Bolívar, outro candidato, na São Félix, outro candidato, na Caracas, outro candidato. Está bom para não saber, está na UNA, não está. Estão, o trabalho bom manter, isso aqui não. Isso aqui é um trabalho fantasticamente bom. Está impecavelmente limpo. Agora, também preto está preto. Nós também por cuidar do nosso estado. A mesma que dizer que estamos sobre o PN a avisar-me que não há chance de mira é o que eu comentar que ainda nós tem estado tem alcaldia na tem alcaldia na Venezuela agora que não está na vez que Piara vai panteão e luta de não liga panteão agora não tem de não sendo na de parlamento sessão especial organizar o tem de ver que é hecho que reconhecer a honra Piara mas não te desejar depois assim nos passa na Kosovo só mais fico que acaba com não tá assim mais botar vai do Parlamento Nacional tanto botar por uma moda de visual yan me gusta yan tá assim tal coisa não se torna honor yan não esta tem lei não esta tem na ordenança então eu la gosto que se choque completamente então o monumento na nos e estátua na nos turma vive bem vai trazer um collage de maneira como põe um bom vista o que tem aqui edifício não que tinha fogo aeroporto Manuel Piar avião Manuel Piar barco Manuel Piar barco Almirante Luis Brión etc. Você vai lá gostar de mirar ainda que tem na grande nós não tapete nós não que acaba de pôr atenção tem de forma terra mas que quanto nós estamos publicando passe assim escutar com coisa também oficialmente do parlamento que está bom organizado nação está armada tem suas leis que vi a base de lei está governando nós está querendo saber tinha lei de lista preto tinha lei que nós nós temos direito mas aí é exato por nós por não é nem por não tem 100 país você tem sua lei né onde quando está honra não serve Entendía, ciudadana secretaria.
Punto número 2. Proyecto de acuerdo mediante el cual se conceden los honores del Panteón Nacional a nuestro insigne héroe patrio general en jefe Manuel Piar, de conformidad con lo establecido en el artículo 187, numeral 15 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Por favor, ciudadana secretaria, sírvase a leer el artículo 187 en su numeral número 15. Leo, presidente. Numeral 15. Acordar los honores del Panteón Nacional a venezolanos y venezolanas ilustres que hayan prestado servicios eminentes a la República después de transcurridos 25 años de su fallecimiento. Esta decisión podrá tomarse por recomendación del presidente o presidenta de la República, de las 2/3 partes de los gobernadores o gobernadoras de Estado o de los rectores o rectoras de las universidades nacionales en pleno. Es todo el artículo, ciudadano presidente. Ciudadana secretaria, por favor, atendiendo lo establecido en el artículo 187, numeral 15, sírvase leer la misiva dirigida a esta Asamblea Nacional por el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y jefe de Estado, ciudadano Nicolás Maduro Moros. Ciudadano Jorge Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional, su despacho. Reciba el más auténtico saludo bolivariano y revolucionario. Con el ruego haga extensivo a todos los diputados y diputadas de nuestra Asamblea Nacional. En el marco de la conmemoración, el 28 de abril, los 248 años del nacimiento del general en jefe Manuel Carlos María Francisco Piar Gómez, uno de los grandes capitanes de nuestra gesta independentista y un héroe de la patria, le solicito muy respetuosamente de sus buenos oficios de conformidad con el artículo 187, numeral 15 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, realizar los trámites que correspondan a los fines de acordar el traslado de los restos y los honores del Panteón Nacional a este prócer de la Guerra de la Independencia, agradeciendo la atención que se digne dar a la presente. Finalmente hago propicia la ocasión para reiterarle a la Asamblea Nacional mi alta estima y consideración. Firma Nicolás Maduro Moros. Es todo de la comunicación, ciudadano presidente. Gracias, secretaria. Voy a dejar en el derecho de palabra al ciudadano diputado Alexis Rodríguez Cabello. Solicita a la tribuna de oradores. Se le concede. El siguiente parlamentario en intervenir en esta sesión ordinaria será el diputado Alexis Rodríguez Cabello, quien presentará a la plenaria parlamentaria el proyecto de acuerdo correspondiente a la solicitud que hizo el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela para la evaluación de la Asamblea Nacional sobre la gesta independentista y además el aporte histórico del general en jefe Manuel Piar, a quien se le está solicitando ofrecerle los honores correspondientes al traslado de sus restos al Panteón Nacional. María Iris Varela. Camarada segunda vicepresidenta Vanessa Montero, colegas parlamentarias, colegas parlamentarios. Hoy es un día de patria. Hoy es un día en que nos hemos reunido aquí para reivindicar la memoria de Manuel María Francisco Piar Gómez, para reivindicar la memoria de un hombre que, al igual que otros no nacidos en estas tierras, pero como el neogranadino Antonio Ricaurte, quien se inmoló en San Mateo, o como el cubano José Rafael de las Heras, quien comandó un batallón en la batalla de Carabobo, dejó sus tierras, lo abandonó todo para venir aquí a ofrendar su vida por nuestra sagrada independencia.
Manuel Piar, nacido en Curazao el 28 de abril de 1774, a temprana edad supo entender el concepto de la América libre. Supo entender con una visión holística que es por la libertad de los pueblos por la que se debe luchar, que un solo pueblo o un solo país libre no es garantía de autodeterminación en el tiempo, sino que se tenía que luchar por la independencia de la América. El general Piar llega al puerto de La Guaira en 1785 y luego, a los 23 años de edad, expresó su voluntad de ayudar a la independencia de Venezuela en 1797. Estamos nosotros viviendo, según recoge nuestra historia, la conspiración de Gual y España. Y es así como bajo el mando del general Francisco de Miranda sirve a la República como alférez de navío, tomando parte en las acciones de Puerto Cabello y en el combate de Sorondo en Guayana en 1812. Tras la caída de la Primera República, nuestro héroe, ya convertido en coronel, se va hasta Trinidad y allí con un grupo de venezolanos, de héroes, de patriotas, al mando del general Santiago Mariño, organiza, planifica, concibe y ejecuta lo que la historia conoce como la invasión desde Chacachacare. Podríamos decir ahorita, no la invasión, sino que más bien podríamos decir nosotros los esfuerzos por darle la libertad a nuestra patria desde Chacachacare. Es firmante nuestro héroe de esa patria, de ese documento. Piar además forma parte en enero de 1813 de la expedición libertadora que desembarca en La Guaira. Posteriormente, en ese mismo año, defiende en 3 oportunidades a Maturín, en el mes de marzo, en el mes de abril y en el mes de mayo de 1813. Primero lucha contra el sanguinario Antonio Zuazola, posteriormente lo hace contra Lorenzo Fernández de la Hoz y por último la defiende Maturín del capitán general de Venezuela Domingo de Monteverde. A todos los derrotó. Luego regresa a su vida de marino y organiza la primera escuadrilla naval de Venezuela, con la cual derrota a los buques enemigos en combates navales entre Puerto Francés y Chuspa y establece el sitio contra Puerto Cabello, al igual que lo hizo nuestro padre libertador Simón Bolívar. En enero de ese mismo año de 1817 comanda y estableció el sitio contra Santo Tomás de la Nueva Guayana en la angostura del Orinoco, hoy Ciudad Bolívar. Luego, ese mismo año de 1817, se va hasta la misión del Caroní, se va nuestro héroe, y luego desde allí se va hasta Upata, y allí organiza toda una tropa, organiza a nuestros héroes para luego conducir el 11 de abril de 1817 su magistral obra en un campo de batalla como lo fue la batalla de San Félix, donde junto a los pardos, a los negros y a nuestros aborígenes indígenas abrió el camino y derrotó allí nada más y nada menos que a Miguel de la Torre. Miguel de la Torre, quien posteriormente sería el comandante del ejército realista, quien se enfrentara al padre Bolívar en la batalla de Carabobo en 1821. El triunfo de San Félix permitió la toma de Ciudad Bolívar, una sólida base operacional y logística que a su vez le dio pie o sirvió de apalancamiento para que nuestro padre Bolívar fuera
a la libertad de la Nueva Granada en lo que conoce la historia como la campaña libertadora de la Nueva Granada. Luego regresó el padre Bolívar a Ciudad Bolívar, Angostura del Orinoco, y de allí edificó la magistral obra de Carabobo. Ya con Carabobo y ya con la Nueva Granada se fundamenta la Gran Colombia, y de allí el libertador mira a la campaña del sur para darle libertad a través de la batalla de Bomboná y Pichincha al Ecuador, y luego darle la libertad al Perú con la batalla de Junín y Ayacucho, y edificar una nueva patria como es Bolivia. Bolivia, nuestro padre libertador. Manuel Piar llegó a ser general en jefe a los 43 años, ascendido por sus mismos compañeros de armas, caso único, ascenso que luego reconocería nuestro padre libertador Simón Bolívar. Manuel Piar participó en 13 acciones de guerra y solo en una no ganó. Del resto, nuestro héroe salió victorioso. Fue uno de los pocos oficiales republicanos que conducirán con éxito los ejércitos libertadores tanto en tierra como en mar. Y hoy, al cumplirse el 248º aniversario de su nacimiento, en este cuerpo colegiado, un grupo de parlamentarios del Estado Bolívar viene a alzar la voz para que se cumpla el anhelo, el clamor popular de los bolivarenses, de una voz que retumba al unísono en los 240.528 kilómetros cuadrados de nuestra geografía, de nuestro Estado. Y ese grito es: ¡Piar al Panteón! ¡Piar al Panteón! Muchísimas gracias. Culmina su intervención el diputado Alexis Rodríguez Cabello, quien ha sido el encargado de presentar a la plenaria los argumentos sobre el proyecto de acuerdo mediante el cual se conceden los honores del Panteón Nacional a nuestro insigne héroe patrio, Señor general en presidente, jefe Manuel Piar. Con su permiso, voy a leer el proyecto de acuerdo. Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Acuerdo mediante el cual se conceden los honores del Panteón Nacional a nuestro insigne héroe patrio, general en jefe Manuel Piar, considerando que Manuel Piar, oriundo de la ciudad de Wellington, Curazao, fue un brillante oficial del Ejército Libertador, destacado primero en la Armada Patriota, originalmente al mando de Francisco de Miranda, y luego en los ejércitos de tierra firme, bajo la conducción del libertador de Oriente, Santiago Mariño, donde mostró su destreza táctica y estratégica, considerando que el general en jefe Manuel Piar fue un líder militar indómito, con una sola derrota en 13 combates durante las jornadas heroicas que le tocó dirigir en el proceso de la Guerra de la Independencia, considerando que el mencionado general logró derrotar con su ejército popular los más conspicuos oficiales del ejército español, incluido Domingo Monteverde, Francisco Tomás Morales, José Tomás Boves y Miguel de la Torre, considerando que el mencionado héroe fue un formador del Ejército Popular Independentista que simboliza el pensamiento emancipador del libertador y que logró reunir a las milicias indianas de negros y de mujeres que combatieron con intrepidez y temeridad contra el imperio español, considerando que el pueblo del Estado Bolívar masivamente ratificó la propuesta de ingreso del general en jefe Manuel Carlos Piar al Panteón Nacional, después de décadas de lucha porque entrara simbólicamente el libertador de Guayana al altar de la patria, considerando que las instituciones del Estado venezolano, de acuerdo a lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, tienen el deber de resguardar la memoria histórica nacional y promover la conciencia del pueblo de Venezuela, acuerda
Primero, acordar los honores del Panteón Nacional en virtud de lo establecido en el artículo 187, numeral 15 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a uno de los más grandes patriotas de la Guerra de la Independencia, general en jefe Manuel Piar, como digno soldado de la patria. Segundo, remitir el presente acuerdo al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, y al ciudadano Remigio Ceballos Hichazo, ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Tercero, publicar el presente acuerdo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y dar máxima difusión del mismo. Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo como digno soldado de la patria. Segundo, remitir el presente acuerdo al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, y al ciudadano Remigio Ceballos Hichazo, ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Tercero, publicar el presente acuerdo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y dar máxima difusión del mismo. Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional en Caracas, a los 26 días del mes de abril de 2022, años 212 de la Independencia, 163 de la Federación y 23 de la Revolución Bolivariana. Es todo. Muchísimas gracias, colegas parlamentarias, colegas parlamentarios. Cierra su intervención. Derecho de palabra al diputado Alfonso Campos. Ciudadano doctor Jorge Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional, primera vicepresidenta, doctora Iris Varela, segunda vicepresidenta Vanessa Montero, secretaria, subsecretaria, plenaria, medios de comunicación, pueblo de Venezuela. Hoy la República paga una deuda de reservorio histórico ante el abandono en el reconocimiento del general en jefe Manuel Carlos María Francisco Piar Gómez, el más exitoso prócer de la Segunda República, uno de los 11 generales en jefe de la gesta emancipadora, héroe, combatiente, con arrojo, que lamentablemente desestabilizó el liderazgo del propio libertador Simón Bolívar y sin obviar su condición de pardo, porque era un mulato, que condicionó aún las propias características o circunstancias a las que llevó el fusilamiento de este prócer. Sus victorias eran indiscutibles, aún sus propias tropas y el propio pueblo lo asciende a general en jefe. Sin ánimos de cuestionar o discutir lo que historiográficamente se ha generado tanto en su nacimiento, que dentro de 2 días, el día jueves, es el 248 aniversario de su natalicio, sino también el problema historiográfico que generó el fusilamiento de este digno prócer de la independencia. La Alianza Democrática apoya este saldo que la República tiene ante este prócer, haciendo una observación, si me permito, señor presidente. En el segundo considerando, se establece que tuvo 13 combates y una sola derrota. No tengo digamos, la manera de probarlo, citarlo en este momento, pero me parece que fueron 24 batallas y ni una sola derrota.
por algo se le conoce como el generalísimo invicto de Oriente. Y si así fuese, yo solicito que la palabra derrota se suprima de este proyecto de acuerdo. Solamente quiero citar, dado que el diputado que me antecedió hizo excelente remembranza, muy detallada y sucinta, resumen historiográfico de nuestro general Manuel Piar, me gustaría agregar el momento que salió de la catedral una vez que se había confesado y frente a la catedral dijo, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo: hombre salvador, esta tarde estaré contigo en tu mansión. Ella es de los justos. Allá no hay intrigas, no hay falsos amigos, no hay alevosos. A ti los judíos te crucificaron, tú mismo sabes por qué. Y yo, por simplón, voy a ser fusilado esta tarde. Tú redimiste al hombre y yo liberé a este pueblo. ¡Qué contraste! Caminó frente al paredón, hoy Plaza Bolívar de Ciudad Bolívar, y fue fusilado por un pelotón de la propia Guardia de Honor que él mismo meses antes había escogido. La República hoy se reivindica, lo cual nos sumamos a este acuerdo recordando este natalicio 248, que es el 28 de abril, y que sean las glorias de Piar siendo reconocidos por la República. Es todo, señor presidente. Para una breve aclaratoria, el diputado Rodríguez Cabello. Micrófono para el diputado, por favor. Sí, bueno, yo creo que independientemente de que estamos ante un héroe, que podríamos decir, si lo hacemos una analogía ahora, hoy en día, como estamos en este tema beisbolístico del béisbol, creo que es el héroe que tiene el mejor averaje de los que pelearon aquí en nuestra patria, pero ciertamente sí obtuvo derrotas. Decir que no obtuvo derrotas o que no ganó una de las batallas es, digamos, no ir en concordancia con la historia. Pero yo ratifico, es uno de los héroes que obtuvo mayores victorias y mejores averajes. E inclusive, inclusive el padre Bolívar refiriéndose no solo a Piar, sino refiriéndose a otros héroes como Sucre. Él decía, usted es el hombre de la guerra y yo soy el hombre de las dificultades, porque Sucre era muy brillante en el campo de batalla también, y nuestro padre Bolívar también sufrió adversidades en el campo de batalla. Hay que reconocerlo, de las derrotas también se aprende, y el padre Bolívar era más peligroso vencido que vencedor, era muy magnánimo el padre Bolívar. Y decir que no obtuvo reveses, yo creo que no es propio con la historia. Ahora, aquí tenemos que resaltar hoy en día las victorias, las hazañas, todo lo que hizo Manuel María Francisco Piar Gómez. Eso creo que es lo fundamental, que es lo importante, ¿verdad? Lo otro también sería hacer un trabajo de detalle, porque podríamos hablar de 22, de 24, dependiendo las que nosotros podamos estratificar, pero las fundamentales fueron 13 batallas, que fueron batallas como la de Batalla de San Félix, que fueron batallas decisivas y que abrió todo el camino a toda la independencia, inclusive de la Nueva Granada, fundando esa base logística y operacional del Libertador allá en Ciudad Bolívar. Muchísimas gracias. Gracias, diputado. Bien, se va a cerrar el debate. Se cierra. Las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar este documento mediante el cual se conceden los honores del Panteón Nacional a nuestro insigne héroe patrio, general en jefe Manuel Piar,
Sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre. Aprobado por unanimidad. Raiz di Bantu, a corretera prome com colom, cruzaria com la manpa planta, susimia den milenga forjaleu, milenga, espírito e sociedade. En quattro stanze con un credo da elevar religión de hombre, con Dios ad una sabiduría, con consentir. Ah, la 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 la. Milenga tamama, corazón de un verdad. Di palabra con sonido, un cantitativo calvaria, di garganto di nanici, da punti boca o con segna. Ma nace con milenga na boca, ma crece con palabra vivama, ma nace con milenga na boca. Dedicación erquimo candelaria, nace con milenga na vista. Pierno Fergu Juliana, ahí de plaza o de barbería, ore pidi vamos divorciar, fue chiquito te como mira viejo, para la tranque grita cola, tayo chidi mana de cubilenga na boca, cubilenga na boca, manase cubilenga na boca, manase cubilenga na boca, manase cubilenga na boca, manase cubilenga na boca, milenga original. En santuario de África, cuda en Segunda Guerra Mundial, taquera cielenga universal, milenga tapapia di corazón, es sagrado religión de juventud. Ay, 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 mándase con milenga la boca, más crece con palabra viva, mándase con milenga la boca, dedicación Candelaria, la Luis Dan, Pierno for Elis Juliana, ahí de plaza o de barbería.
viejo, manase kubilenga na boca, barana tranque, grita cola, manase kubilenga na boca, ay mata yo, chidi, va a besar.